kandi bihe bikwenda kushweka nk'ebyo bikozerwa kozi intebe bireho ibikubaza kwenda kwebesa nebukozerwa icyo kureberaho urwara rw'imbundo rukanyira mu kwezi kwa gatanu urwara rw'amabati ga Karamoja urutindo rwa Katonga za kosi zibagize ngo hati zimwe zikacenkura n'ibindi nabyo nobasa kubutahamano shuti n'ikindi gikozerwa batsadana hine bikozerwa mu studio ze kireki nyino mwami Asimwe Steven akaba homujokero wa president umuza district no mu Ndembo Fort Patrol hamwe na Masaka bakwita RCC nagomba kandi na Pan Africanist niza rwaye harwe so no wa no down yana natwatara amabare natwirukanze ngoko mugenzi sebagara bagira ngo ubwirwa independence bakaba bapanyisa bari yabojo batongo barekera abajungu amabare nyino mwami agaba senate kaye nandwa MP umurembo rwambarira turageze ko kuyabena yenda konkencho kiramwe biteka by'ibirungi nyine umukuru Jore Mugisha ogone vice president w'ikigombe cya NUP the National Unity Platform awe cyangwa ikiturumu cya Western Uganda twatura mutayise haha madam abantu bakagera ngo okaya inteka nunje no bwabwe batarikize niwe ngena jawa no nyino mwami bwa deputy president n'inzaba MP yo ni ngendo mu reverse I don't go big no president ngenda mu reverse but America yitwikira ku kwereberaho ku benchmarkingiraho umugenzi Makina kesimba wa president w'inkumebera na mwenda bamwikara yagaraka wa senate kusibu ya fighting manya no mu Uganda nabwanuka gacikora nabwanuka kezimbabwe president no wana kimanya kabonera nyino murongo kakuru Yasini ni media activist wa NRM na Ragami jena Omar Kazo ndio shangwa Kazo yes na kuyera jona rwa MP kamera ubwa Kazo narahandi ubwa Kazo kana rwa hano tumwikiza akaruka Kazo Yasini na Yasimba Kazo akaruka Kazo kagumira kangu ibiro ati nkakaruka kabacyara ebendera kuza kugiga bakagiga hano iwanyambara hana Ruiza aje tango do ino yabe nashomera nisa no bishop ubona kubanya katurici ha Italy so matege niyo Vatican kare reka teza abantu mishabura umuntu ataramusiho mu seconds 20 asimu abantu baki aba tureba n'abaturikize imyenda yari kubebaze ibintu muri gukora kandi by'umurabire abanyambara katugire ngo turebere minister wa monitoring Nigeria turebe ngo umuto zakorwa turebe ngo narutindo rwakakoba rwakatete n'izindi ntingo banyiro kubazikora kwenda ngo abantu bitubaga umuntu bashobora bafune haka sente ubundi bakari coveringa ubwo covid dene kindi nyenda kwebaza na management ukutayisa kandi kushanga umwana wanje vice president ugatura umwana wanje kuka kuya kwasire ngoma to twakwahansa salute so uchagera president Museveni ti itwe nkaba kada tukagera president Museveni tutagira government there is a difference so president abari mu masaka atari na campaign ngaba nagira president nanarabo muko muntu we ngo gukora bishop yataya irarwansinga yataya irashozi yataya ira wanje wako kundeka president ya constitution article 99 ngobwe bemeze kuzitaya ibyanga byora so wabara masaka iwori berna kuri mu yabutosha ya ne yabutosha of course no manya isi omwe bishop kokuba nabatiza arashara abantu bamwe kujuma nabo nabakira okay so mukacaguranya nabakara bamwe ati nabagamba nabantu be constitution but practically by practice no comparing cyaguranye na president Orian party president wa NUP aina abantu muhangariyo nabo bakenzira ganire noreba haro FIFA president abayambe ho kureba emirimo kwitambwire haro FIFA president na president wa Mbarasi and
constitution umwene mujyango agenda ndije atagenda constitution ni izo dora kutamba and they are moving we are having the vice president here omwami agaba senate abantu bahenda gusa we bari mnonga amazina nabanyetaga ba senate barinji nywani wanje no rayachko naho akanka mushabo bwebembezi ari mu constituency yanje so ninye member wa parliament wambara no division atararahire kandi ryo mushobozo mutabona umu parliament n'uwiti really nanye kanto ari umusho kusima management ya TVEG okunyeta azanko kunjira kugamba tukugira ngo ndi yahabo kubanye n'ubwenge bw'indi kusinga bari no batoreba kureka nimba impirwa umugisha kandi tinka kitwara for granted. So wajya ngo MP utararahire ati cyo nkikora kita nchimanyisa ngo kurahira kwanje kuri hihi yo kasinga karuru deno bajya ngo tegereze imyaka 5 ubone kurahira na karuru tindu kuchimbanya akwatinye na biningaranjera konka inkakazamo so nakasiya muheru ibyarigiremo abo kurangira abantu byo barangerera n'abantu byo nagira ariko note niye ya honorable Rukari boss Nurwenjero ya abahama shasha gacika murahara so mukamu akaruro kumwe mutine register beno jomo yasinga we akarura kuna bintu munyowe no wanahingura no wanagaputana akarura kuna bintu mu kakakariya ko mugongo akita ka inarimo twakazamu cyo busasi no kugira ngo kuri results zabeze bya ground twagire kwikito abantu shomerwa izimwe tuzirahicire tkumayiza burire so konkebyo ejo ni history abanyambara nintekateka ngo hatabari no bacenga bahura abebembezi actually leaders na dealers otime ngo kija kwikana bije kuronda biyo makubasa kugero kuyayongeraho ahantu nguka yita so sene tukuna kwitegereza je kuba bamba ko experiment areki beta control ngogo mbazi bagita mwogo kuyakwaka munonga orito gutema birari so uwana zo mukarushe n'ubyoti kuba kwenda kunyeba ubujuruzi burya hato kanuko mugongo no mukwatanga video kubyoti turebe footage turabantu ko mbakoratana how do you audit that kwamye ngo ni wabiro even miri naro n'wabasinga hata ebimwe actually bimwe bugumirere ni byetegereza bw'abakadaza basimwe akuba no bakuruka neze nkarara no kumechi babintu benda konkitwe nkabarukunda ko ikashat ko kunkubundo no shanga banyiga nango no bwo babitiyene ukwesimba vice president ya no mujinya na zero na capacity na commitment by the way ko kuzomo mpaka zo kona dushime ko no yesuga obisi yomba zero gwemba anyway akaruru nkwe twakatire tyo ukargira mukagena nko kagenzire but echamani aba bagiriye no kubendeza kusavinga je myaka yabetandikahwa turiyo ntitekereza ngo nanici kutureta ngaha actually no kwempoweringa batezi bitu bakaruru kwongera kwetegereza kumanya karuru yaza katera asheme katera ci asheme kuba na considering ci yaza kutera karuru njora statement yanje yareta mu leaders na dealers abashubuzi amana bembere wachigamba madam president twakwakirwa n'umundi abendo president yamba bashubuzi konka bitse twaza kugitwara hari shime kumanya utwe no mwebemeze n'utwe n'umushubuzi akariya karundo atwe no mwebemeze madam twakwakirwa n'umundi we baresebo ngenda kutora umugishogu akora musiyabona abanyarwanda abakureba program EGI kandi bakareba na TVEG kandi n'abajurikirize radio 5 abo kuba natungo kumanisibwa ngo harahabo kujurikiriza mwenyenda kubana musiya kandi kubakira mu program EGI nyenda kwakira abanywanyi banje abe nashangaha Asenix we no mutaho no mbarara na barumu
konko mwami yasimwe we kuyatungire numanya abanyayuganda kwakweza kakwata ashara torgaruka kumureba vice president kurya mwe nashemerwa kureba umwami yasimwe nashemerwa kureba umwami yogu candidate wakazukunga nabanyine mwakabuza najya na yasini na yasimba kazo so mwe nashemerwa kugaruka hano yo gundo murundi kuganira n'abanyayuganda program yerizo bani nungi munonga ahabo kuba ni nebo gwa ine nakatabo kayinara yemunija na kada asimwe ogunaji no mutumanya wajine no mutwe ningira ngo discussion neza kuba nungi munonga nabwo cyo mbendezo kurikiza yenda kuba kuruse murabire mu byona ebine birungi mukamasimu ebi nabwo mukamasimu abo kuba Bible negera mukutubaturo tubahabwa Yesu kandi no tubatutaro nabwo tubahabwa Yesu na Muhammad negera bona bakwatanisize so principle nako shemererwa principle yabaramusya yenda kubaretera ndamusyo kurwo mu kibina ice cyamane cya National Unity Platform kandi nko kutwana tugamba enyuma ya studio kugira ngo nko ku President Museveni hatora kutegeka ihanga aine constitutional right kwetora urihanga ningira na registered political parties constitution nezerezo bugabe to move around the country kumobilizing abantu kuratara public order management act public order management ojibuze mbabazo wagitireyo but however ninyenda gambira abanyayuganda mwaha bintu ebi nibyo bikuretera abantu bayemereza umutima batandika mwene bagira kehubo obutatebekana ahabo kuba kuno jangwe bintu nibikorro mu mateka cyaguranya hakabire na ijaho na wazaha askaya gambira abantu na waza kagera arambura umugera azamba nangwa n'urutindo rwa katete na rubombeka why not abo kuba government eji ikikiriza yajyaga Uganda yazombyo bibina byo butegeke tukatera hakaruru nyomushana twatera karuru numwijuka babe bakuzire utayimwe ya omutima nyahagekerege nkombe ningana basi twagira ngo tuzombe bibina byo butegeke Museveni yataho mukono nuwe yamobilizingire no kukirayo konkana kayera boko nyuma agira ati wayenda akajya mutubeyiho nango bwirobwo kandi yo movement munonga kandi wijo wataburwa ki ngwe nukabura kutabuka buryo mu Uganda tokwasa kubereka nka Dr. Kagabo ukagira ko watiyamba nabandi mu Uganda ko kuba otari nabo mwachurira abanyayuganda kigambo ko kubotari nabo otakushtamana bameza okabyama nabo mu kitanda nagambira umufumu abo kuba Yesu akakoze sefumu kwegesa abanyayuganda ngwene ko kubotari nabo notekwa ngwene noremwa ngweshi nozibirwa kikuremwa oruguto rurungishi wagira tunduru embasho mwirwaro ngwesho mwana wawe mwishomero mbwesha bahereza nareba baba ajuire za degree yerizo mbwesha baheza ngo nubaza kuze mbweshemera mu mbweshi nambwe nare ari bakweta yasine nasheka majyango na yesimba kazo mbweshi kazo no yesimba yungu noza kugira oyijembarira uzeka ko niba abantu bakwakabira bari abasarambi yaboko I am not being sectarian konka Uganda kweri kandi nishemerwa bwa program eji aboko bekitibo tucete kitibo tukuceta kikiko cyabo mwe bari mnonga nashemerwa gabo Madam President yatugira ngo ikiragiro cya Public Order Management Act mbabaza nwa yakirese mutumbuze mbabaza akagera ngo ikiragira iki yakoze cyo polisi kutumungora so ngwaho polisi hini cya ice kutumungora konga ngweke bad as people think it was muchaba implemented as it was ngwe bintu bitambara iki Kenya harimo abantu batwira abantu mu iguru bona bafu konga tukukira mu Bible yasine kakwakira jore yakabara nkakoba hari abantu akazo yasine nasi wabare
nari nyamunuka shangazi nyamunuka ninga butera nurundije hari baba rero mutekano sa program nanye nashemerwa kubaha umwabazi yogu navugana n'abantu buntaherire kuba nabo mu talk show emyaka nosha n'imiringwa nabashemerwa na Mnonga Annex na Jode norewo mwami yasimwe hoba no kugira ngo takanuga gagaranye nakunda karuru Munonga nakunda karuru Munonga haza nicumanyisa ngo nabasa kubibi yamwe atakabireba gazitaka mushikaho direct so yobona ore kwako yanjura togune MP atogune nakunda kubabatuza so mwami yasimwe nakushemerwa konkano ro kubatuzo kwebere binakwe kwinebizuba ko kuzamukora imirundi ebire kuratine wija TV imirundi eshate kuratine abantu abyaro berarishira bari umuntu berarishira konkanyo sofa obwire bw'ekintu kuburi kana bwe turareba eshi turukora but so fund member wa public accounts committee Kazo district so echo nico nukumanya ubwiro jore no bwatinde Kazo tinkumanya bwachatinde Kazo Munonga nare nagira kunjije mbaro we yareba ndi mu town Munonga tanamanye ci yanageza aho kumanyisa we yanagambari Yasini tanamanya utajya yanagamba kakuru nawe yanagamba Yasini okay tanamanya banamanyisa ngo atshimwe mwe kwakubira Yasini akaruru katerwa abantu abaringa Yasini kaputerwa abanyakaturuki kaputerwa abasiramu kaputerwa Yasini tumwese kandi nabwo twosere nyonkanye nyosere ninjumira abantu kugira ngo nyoni interana nkaha bwo kugira ngo n'umusiramu witu haterana nkaha bwo kugira ngo naza kusye cyo kwera akuba government ya NRM kuyizire byo ndibizire ku Rwanda biyizire kuyo so twagumiza muntu promoting so abaturukize n'abaryo batureba mwebarera mukoro mu magoma Munonga kandi mwongero kutuviewinga twatanditse tuombe chihanga bitwibwa baba Yasini reka tutanikireho n'inshonga Asimu abakuru mu government ba minister n'abandi bakora itungo rya government baza akadara bakoreke bakozo myaka 2 ti ndikureba bakwetera icumu ngo bari mu bicango umuntu yanayiha makusi yanayigambo ninkuko kubana usubura tukajya mu mucika cyanye hari mwinsi so why should we believe you no not believe them anyway. It is a character ninka konka bo bana baha accountability ninge bibakozire barakire kugira ngo ibitukoze konke tukakoze icyo kubanza manifesto ninka icyo kuboraganise abantu kubakora constitution ya Uganda ninge ngenderwaho negambe imyaka 5 ko ndabebembezi LC1 LC3 LC5 site mayors kuba kubana bahereza Kampala hata kuba rero bahereza ba minister abandi bamwe bagiye mu ba minister bakire kugamba no kuba kubana bagambe ibyo abantu babuza mbara inguto twombikiriza ingari katukore ibintu minister wa economy monitoring nibabuza were circulation twayikashi nibabuza amashomero amarwaro babuza ebyo bwegese so ni babiri all inclusive konka korebere hati nibagambe imyaka 2 according to the manifesto nibagira ngo bahine 29 to 30%. Konka nyo ndebere hona ebikozwe wari yanko mu Uganda imwaba kukira kutambara aho kwantambwireho Nkashen Industrial Park egeri na Kaseke Buyukwe Park Rogazi Matuga n'izindi norango izo industries zikorera ibintu ebikoretera abantu ikizibu cy'amahanga y'Afrika Africa ekenera production kugira ngo mwafune bimukutunda ebimukiho mu za industry obuyagamba baheza university ubwo wota creating more industries for kufuna so ko kureba ibyo byo industrial park industrial hubs hata nkaho witu ningira ngo abamahurire bagiyeyo aho bakweta Rushozi
Rushozi ego muri Rubaya Mbarara district uko Arhab bari abana bibakora ibyengaro kutunga ibarane byo warebe nanka bakora injinaki noreba ngo at least there is some hope cyaba effective and efficient and sustainable kugira ngo ba leta bo bataye abana bingi batamesente nyingi kandi byakora ekindi kinakwene ngambaho tibwo nagambe bya minister bagamba ni ndo gambe biri muri mbara twara kameya ninga town clerk na ba council hatikize bekitwine ubwo so vice president wanje ryaha taza kujyatkana bukuntu bo mukwenda no shango orozere ka council na nyoni ndugahonya omuri nyabukanja nyabuhaba no shango sindikire council vision ya cyabwisho kumara imyaka 5 takakoraga takagamba cyabwisho ni meyo wanka Mbararanos abanda bo kurenga Mbararanos hat kansara ya takakoraga atakagambaga imyaka 5 icyuma isa ngogo mu ruko rwanje byo gurafune yes 2 hat no wene Mbararanos oyine kansara oyine meya oyine na MP aba batekanokrats in politics egiya manifesto y'uruyonoga these are agents because a political party nka NRM niyo principle so aba technocrats they are agents of the principle so baba takumanye cyo gukora ubwo mwanya gwawe ngabahabwe igihe ituntu barwanda ibishayi bakabitunda bagira ngo inguto bagamba bamwe amashomero health center wotine cancer ari kugambira ahagombora which is now a division in the city aha city then otine na MP ari kugambira Kampala omanyingo byawe wakirebecho so ecyari na neme cyekozire orebere nk'isingiro hati reka bye bizampoka bibiri isingirije bakigura amashanyarazi ningira 14 megawatts hata baturikize kwateza na Tanzania Mbarara yone giye kurete kwasa kosa na 1 megawatt z'amashanyarazi baruko kwingana yona so twatwi n'amashanyarazi buri cyaro ogogo of course when a woman activist kaza bakore gemerwa yo mu trading center nabojo nabafuna amashanyarazi hamizi enguto zirije so that means the production and productivity will increase wakirebecho so hata amashanyarazi agogorebere aroni turahi ubisingiro ndebra amashanyarazi babwigura na president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni no wa Tanzania hageti nije nareba umwami Tabaro wambara bigure ngutoko za kashare za ni kagonji ayinogo mukazoba honorable Royidogo Arubaya twino mujuru bigure nguto so ateke mcyo twenda mu manifesto bene yereka ngo enguto nzigurwa amizi nugakorwa amashanyarazi then tuzena ha ebya amarwara kwa health center then tugaraka byo guguma yana mushobozi no bwa MP turebe ngo investment on business akasente ko mushoro mwana mushoro guri iko to what you put in wakirebecho so ebyo byona bijyo manifesto kuko twerekere 20 nyabundebe ndebire ngo sente basto mu ngutu orebire ngo hati urubuto ruriyo kuruhendekero rwakatonga rw'inkurizingira a certain percentage in terms of payment and doing business time and even money so ntwenangu government yane korarge erebe yibungu ebinte bikwasa kweta investment kwisi because an investor, let me tell you, to kwasa kweta investor utagambira mizi ahamashanyarazi aha taxation. One of the philosophers akagira ngo ebinte bitakuza kwihara nangwa injira kura senex na bigamba umushoro konko umushoro nugubana responding and every government request aho kokara ibintu bibire bitakwasa kwihara itwe umushoro na no this and tax so na ni young government waware sele ikintu cha security peace and security NRM government manifesto of course peace and security is the number one. So na ningira mu kitwe
aba Sky what TV ikintu cyo kugira ubutebekana ikiretera abantu bakora business kandi basohoye konke kindi kureba ibintu by'emishoro ahabo kubase rasite turugiro mu covid amahanga gandi ginebizo economic growth and the GDP and everything twenda ngo turebe kingo haba a business environment which attracts a lot of investment. Omwami agaba Senex omyaka ebiri ebitongole bya government ministries bambe hamaxi 5 then cumulatively bwa myaka 5 mbamba za kwikarigana and by karigana it would mean manifesto yona bajimarayo then how do you account for example corruption ebitarakozwe senti zagarishiro mu treasury zitakoze sibwe poor absorption kitwa rebere urembo rwanyu rwambarandwe the worst atecho nijochi urembo rwambara turu worst kugira bebembese kashatecho tokorangu ibyo ni contradiction we bari munonga hati yakoze samaka ntukarungi kunakunda ako kugira tebe byahareka tubireke tugambe byite byaha haza nyobundi nimbasana kurenga hwaho nyo nyikoze senka space then covid aheyijira 2021 2022 actually kwika hati niya kubasa kuba nk'imyaka ibiri turi ndo bari waiting haza nk'umuntu kunkugezaho kuronda percent yindi kutekateka ngo bundi twine nk'itwasya hati nagirebera nkaharinye hati njirondebura nuti nkugireba nchitambra nahika nkumwirwaro hariya tuyari nshanga turi mu negative abo kahindi kugambira today kashichi kubanja chonga I have a patient angwasiriho munonga ubwo yongere nkayiraka yes nimwazi bitumuresere twamusiyo mwirwaro aho twashanga ntwetaga CT scan ya referral down completely ikafa aiba to referringire no wamayanje private kutwaza kakayo twashanga ngo kugikozesa we yargira mu yatahire so twatwino kugarakayo today twahikayo shaha ishatu ukuza kuta umurwiro mu cyoma zabaza shahi 11 agora amagara go mundu wanyitegereza aha mitwara 25 yo ni kushashura kandi abantu baza gukora ngitwantu za gukora iyo rukizi emitwara 38 empitirizo yo kumutere kikatu ejo twagironda yabura actually amanje yetariyo tingumanya ne yije karaga konka yargo main hospital hata na results zakashuhire tukumanya hazujike ngo n'umuntu ayija nashasha yebagiye kumurifaringira kumuhisha ka kumureta mbarara cyo nyimanyisa ngwembera eriyo ne yongera kuba kuri so muri ne byamagara naba nindonda emyaka ebire itwasya nyowe nk'umuntu tinga ejo 30% tindi kugirebamo turukutandika manifest stage enshonga inkuru munonga ikaberi ya economic recovery nkuko nakugira nta hamwe nimbasa kushanga no kwekoresa nkecho kureberaho ngabanyihire Center Microfinance Support Center nagura machine embroidery izobera nabe niza actually kujakira iyo machine mayise yo korese huzi nubwe ba broke nubwe ba tawuto lockdown so machine jo najireta najibika imyaka ebiri yona ntakukora nayita kukora konka kunagire kuza Microfinance Support Center institution ya government ishemeye kuba ne yamba humunya Uganda ekayamba Senex investor ha level yanje ishanyure penalties eje myaka inama ziri ntakukora ntine business ishashwire 10 million penalties zonga so there is no tax holiday there is no ebebinde bindu kure abantu bahereza investors abandi incentives zezo aha munya Uganda wenyine waza kuchitunga note kubundi maybe kushangwa nkabasimwe abo kushita ma high table konka itwabo kuba bari mu kiyungwe nga government woryo mbuzi tukuza mu diocese no kubakweta diocese yani
nanga tukuze hati nsitekwa kwicarizana ngo mu Uganda nakushabira ngo za high table so washanga abashitamye high table yakudiscussingira 30% ya nakudiscussingira 30% yakozurwe ruyari no yicarizana nawe konkati nkitwa bari inyuma bo kufumba abari batekere okurangu Uganda heri tugire kutwaje moving aho tugire twagita in terms of job creation ni byinshi ya umu investment tushimye kwandukora mazima patenzi ronda zibura ijo mu education ijo na president akamara kora pronouncement yagira tumuntu unda kwate ningisho mere nda kwate rukucaginga sinde zikurenga miliyoni yemwe n'imitwara 2 haze cyo naco iyo ntekateka ngo bundu kakurungu kubaratanabwe abo kuba umuntu ayine capacity yo kushashura miliyoni yemwe n'imitwara 2 ya school fees aha secondary level mu Uganda waza kubaronda kubatunga n'urutaro konganya amashomera bwundu kushomesezamo gona tine hinashashwire sente ya hansi ya miliyoni yemwe n'imitwara 2 zo mu corruption ejo yungu kutwantu jigamba so mwene ebimwe nibabigumire no kubiganira abo kuba abakutureba hera aha nibamanya ebarkurabamo so no har kwicereza izi figures ziri roses bakwamba tuhereza office ya prime minister akuzicereza kujishoma ninga kuzicereza nguzishikiringu kashika nubona kugambira abari ya high table abo abari ya high table abari ya dining bakuriye konka umuntu wabiharwe kuriya hansi umuntu wakakashare kuriya yareba minister nahereza ibukozurwe nayikereza ngo namazima bukozurwe kashati nyoni yo mu muri yabo bakashamba budongo buturi kugamba nakoreka hati nyonyenka bakaceri nakoreka nyonyenka pain eyindi yo nindabamo kandi nakubire ndi aha level nakubire nduho government no kweshemeye kuba nenyamba directed nkareba ukunayamba abundi ku employing ntuyire nyine proposal yo gukora actually turning waste paper into tissue paper nkakora proposal jo nagezaho ukunakubasa kugitwara nkagisiya abucyo kwataho ngaba mino garuguru natungiro mugisha nabona NAS mu y'WHTNSA honorable Anite minister investing EBIRI nanite nahandi nkahandika messages nkumutwaro gumu zibrotikinga takurespond ignoring no wait minister wa trade urugamba wait na kano kuba forced okumusindikira nanga proposal ngobundi kuya kugishomamo atakagambire na mukamba wayo yahiza kurebekera mu obakira mu buryo obatikira mu buryo obundi abakonsandi kugira kandi bo gumuntu okurra kona no kwaci because ejo proposal in fact kogire mu factory ejo nkabona nka support ya government ikatandika ico kubanza imirimo ikabire neberho icya kabiri uburufu bwo kurebe kindi cykwetwe cyipapara chona hato mukwate ikintu cyakwirinje bakiri konka ejo niyo government ituri kugamba ntureba nayebembera abachina tureba yebembira abajungu turayebembira abasomalia turayina abaharabu hateje investment yitiro ntukora kandi nuba abareta babasyaha nubo bini incentives zitwantugamba tax holidays amashanyarazi ngagari gabusha itakarye ryabusha bakiza kureta baturetera ngo expatriates acimusyahe sente za kumushashura iba kweta capital flight sente bagaruka bazigarayo ketu yahiya crying kandi tuyine ideas nungi so agaba week says ibiri turiyo mu ku evaluating a manifesto iwe noztwarota kashati zinyongire no kutonekara abo kuba harunko statement ngo minister arukora statement hati njihurra nagaraka nareba kapapura kubambarireho ngareba 10 million ezigwira penalties obu nabire ntakora business chingire kandi government iri kucimanya hati mpurranka amasyana gatonekara nguko kwato mwonyuka ukagutambika mu kirondo agaba takureba inguto zikorwa mbarasa agaba kashi hati agaba ko arebere yanyushya you see we have different lenses so lenses zanje kizikureba mazima 30% tazero agaba yanyushya umushubuzi w'umuganda ndakusera umukatare kente engundi yawe najaja ati kanokani ato otaka muhire be yo kubanza abamutinere ya kanokani bwene najangu eji za achievements najangu kanokani madam president
aba bakuru ba government n'abantu bashomere mbamwe nitwe tushomere nituro mu Uganda, so they are not twarimba to discuss in Congo, so they cannot be hopeless kuja kutugambira ibyo bintu bya bitara ground. Yowe umtebekanisa wa program yebare mbwenu nomanya okubukushesha nabagira ngo emimukire nogirebero mu byamere uko kuborero byamene uko kwimuka uko kubobirorero kubi noyimuka kubi mbwenu ecyo kimwe cya kabiri nyowe obunabire ninshoma iby'ubwebembezi omuntu takweterera ngoma akagizana kandi akagishongera kandi akabanwe yayekebera kugambira abantu atanazinanta mbwene hati nyowe kunkureba ibirugambwa nyuko Munyayuganda ordinary dini ngo witokurwa mpara nko kunkubanyinganda ahateka abantungamo mumanyensere bagitema uburyo wanyabuhama bukiza kushesha buhato kabanza kuba wandeja uwiteka keba bahana mandeja rwampa kuyaba yaheza yaba bahana mitojo rwampara mbarira district mwen hati ni Nyakazinga Bunyanyakazinga nkibi rero ntungamo ati rero turya boko abampororo so mwene nyoko muntu wa mpororo wa rwamparo kunandija n'ahandi n'abanyayuganda abandi nyowe icyo kubanza ibigambo bya statistics ebyo bakubara mu manyawihayo 30 arigana manya GDP ebyo byona nyoni imbere bankora ubuzyo aha bwo kuba omuntu yaza kweta minzani kwekebera natekwa kwekebera nayihereza max nyingi nangwa no butwabire tushoma ninyijuka bashomesa abegesa baba barya banafu akajya ati muhanise bitabo abana exchanging books rero hati mweshati wo munywano wo woshitame nawe nakebera na kwaziru so mwenu ababami n'abacara abaye NRM ba minister to hanse bitabo ba minister kwemerera bakekebera mweshe bakagambira iki ninjye wahurira umwami yasimwe nkakada shapu ukuyagamba konka omisho ga ordinary Uganda umuntu wabutosha emyaka 2 no gwire buringwa satani programs no ma Uganda yekirunje cyemanya gukora no kugambirira ikintu ine bakagambiriza abarunje bo kucirayo so kuba kubari bagamba no basa kuteka ngwiguru ryagwa konka mweno abanyankore binefumu negira ngweke fubiri nyine kayi yanjurura abana n'umukazi arete ari afite to kumanya ngo nkakwera ngwashkora wanshwire buri yar kumorwenda ngo bamanyisoti ko kuba wanshwire umwami yasimwe ko kuba wanshwire ukazara wabana no bashomesa no baha school fees no bagurire bijwaro no batwara mu ishomero no batwara mu marwaro no kora ebyabazayire bakora konkato kuretwa kuri abana bareyire ko abana tubakushoma abana bajwire bushabwenu nkuko kubamanya abana bakusiba mu town bekoriro bweyerezo bakubutunda ngo bakayihamwe akasente rero bagiro kubaba ukireta ari tubeto mukumanya ngo ndi nyeneka tinye nakushwire bishoka nshwerota njwire busha turhamwe so mwene Uganda yo uce kumanya gukora nimanya kuchikora kurungi yes nimanya ngo harwe bikozurwa okay nimanya harwe bikozurwa konka yoni nyenda ngo okupema kwitwe myaka 2 ya NRM this is not kugira ngo nobasi ababeba rubasi ngo bija batandike cyo kubanza babene bongera hacamushanjwe ekibatwire nibadabura tinkumanya kudabura mirundenga he eyibasi mwenu kwija bakeba myaka 2 noreba that is hoodwinking Ugandans atoko nokutusuruwaza bakatuto mu rubuzi okay mweshi bwite bwo hangata gambere okora rebirora biruryaho karebe fusion biruka bikatandikiro wanyinchwera wanyinchwera tinchwera bikatandikiro wabo nchwera kageregenzere nanka yagenda Rwizi joro kamera bana hansa Rwiza har yamera bana
ngwe shati imwe mwenda ngo ruhanga gamba na ruhango mwiguru na munywani western ninja nawe nibabireba bareba ngo ibya Uganda bikashuba bishobere sincere abo kubati kuzagaruka Mercedes yagamba amarwaro n'umugamani corruption is at its highest human rights abuse ngeno ebyo bugabe bw'abantu duru kubimunonga concrete of course itwembarra hanuye tukure nambwe niza kurgani mvuganita taine no kuza kumbuza konka habo ebicweka byo mu Uganda Madam President kasha achievement ni yeje yumanye yo kugira ubu twagayitwa buriye niyo twagayitwa kujya tubishikana gayisirwe neyo ni nyende kuba wagayisirwe nanye you must do something kandi bya human rights ebye binkugamba okoma abantu mwe shate mbundu zo bit number umusirikare tubazengu yitondije ata I mean principle ya NRM mu biyija yonkana kuzirinda umuntu mukuru ekija eyemerira hamutogo kugira ngo obusinge bwenu bwabo ninjiko wo kitini Sam 7 akagira ati nyowe ati I cannot preside over a government ataho umuntu arikwitondije ataza akimwita ati bikahwira mwe shata abafire nibanga abe hari umusheja icuri abashomere kitabo akarho umuntu babenu beti icuri bwena arkaningi icuri bamwisiri ebyo bya manya bakatumba abana babazi manya bakawese reka wese manya kanarga hari yanyamuka nanka ndejanka hari ya afurikiro babi. There is no report, there is nothing. Madam President, President Museveni niwe Minister of Finance. Omyaka ejebera katugera ngu abanya-Uganda bekangize o middle income status. Tuine ekigezo ky'emyaka 3 bagumamo. Then turangira ombutongore ngu hata abantu bari mu inka nabarara na neighbors ba sente. Mbaba batari bagiga ugamba neighbors ba sente at least nabamarwa akasoba. Zibanukira mbwene. Mbweshi na tikutunukira. Manye watora hani kunukira ko kambweshi nozi. Now abantu abara batyo bambaza kutwari hanga take off stage. Budget yihanga eyongira hati ni 52 trillion shillings. Actually 52.7. 52.7. Now konka Uganda wabutosha na kwazinga turiyo tugenda omisho abo icyo cyutakukireba nkamasuko mbwenu nyowe nkomnya Uganda wabutosha tuwazeta 52.7 trillion. How much of that money kandi ujuke ngwe sentezi nizirgo mishoro y'abanya-Uganda zirgana kweguzibwa on behalf of Uganda nizirga heru hate sentezo how much ezo kwata ahamagara g'abanya-Uganda no kubaje kwabo nizingaye ogire kureba budget yibarigire kushona itwe nkabo opposition indangwa tushemirire kuba ntwe opposition itwa babingira ameza bakatera bakatunaga kuriya kandi ubwo twasingira karo tukijana alternative budget origire kureba budget okuba bintu bagishoma ngo burizoba owe kitini sa president na suit zeze nunje munonge zakujwara burizoba nagura suit ejwara bye na nekaye nibitwara over million ari bishatu atanu ungeni mwe ufo kumpurza ngwe tukureba Uganda is bazonde chempeze mbwenu noreba percentage ziba ku bantu batwaba bo kumanya kwekebera they are detached from ordinary people ahubwo kuba budget bagishoma umanya bashoma yaba ngo ni middle class whatever middle income atu waza kureba abantu ordinary re abarwo middle whatever that status ibagamba ni baye owanyu rushozi omwami yasimu wagitandika shana watora kuri go ogwa kuriya warengera hengero tyoka rengero watora gwa kikatsi okweno bashanganye konka watora gundo muhanda abishemwe abantu abo kureba program yeji abantu tubari ahabwenki echo nicyo twenda kuchondoza abo kuba kono jangu arho kwingira ningana hatariho corruption yamani oburubwenguzi okukuza okozibega
ahabwo kuba society eyinama papa abiri nk'uko kiragamba amapapa g'abantu ababutosha if society yabe yini papa rumwe society yabe igerhendekire side so inyonyejo te kubasa kuroka twine abantu abarije abo kubasa kwemerera bakagamba konka twine n'abari kubimunonga kandi abi government egi eshemirire kuba nefaho rero tukamanya biyazo mu status ya lower income Yasine Kakuru. Yes, please. Kuno jangwa abanyayuganda bakamanya mbako bakorera nk'ibyo myaka 2 ayusho akaba bahamandete bakanu bije ko jutereza bw'inshonga nabaranzya ahibarigire nahibashyikire abo kuba it has been a process hinahibarigire kandi hinayibashyikire so bakanu bije ko jutwongera government yasino tabaguzi omyaka 2 NRM tirembera mbara twaroncinga TV eyibakweta Sky niyo gishashwire shinga asi muborekere Yasine yeterra bintu by'abandi Kakuru Yasine niyo yeterra echa simwe kireke na MTN omwan BOAZ na MTN bagiye yeterra so omwan BOAZ aho no mukaza zira abana batano kasise nacyo muzo kucitera NRM muzo Yasine NRM tire bo bisinge omusheja yagwejegera atiyatera mukazi yazara abana batano mureke Yasine agambe Yasine your own. Okay. Thank you. My God. Achievements za NRM mu myaka 2 mu myaka 2 ninyesigangwa binja bari yahero ko nibazimanya ahabo kuba nizikorwa mu bicweka byabo kandi bose bazireba na numanya simo yazigamba hezimo konka NRM ka government eyimpagiro wire buringwa hatunubwe ya kahanso zimbango zo gukora ahabo kuba umuntu rwo gwatandaka yes ahabo kuba yizirenerete ebintu ebyabire bitariho kurugakare so kwe kweza kubutaho abantu nibatekwa kwikamisho kuba kweza kwikamisho nibacenda ebikucira hari ebi bagenje arayentunguka yes okay omuri yecho government yine bintu byine kwindura kandi nitwa abantu twine bintu bitwine kwindura yes government hati yine kufa munonga haku kuchanginga mindset y'umunyarwanda owe kwebembe that is one two yine kufa munonga aha services ya leta achievements ya leta yaziretera abantu aba bantu bariyo nubazitunga nubazifunamu eresera amashanyarazi yes twije mu government amashanyarazi agagaho bwirobo abantu nubagamanya nagaho hatu nubagamanya konka shobugara bo mbyaro habo kuzagahemba nubaye nibagabasa bono babasa gatasya yes henguto yashara wahurra amwanya ya Simon agambe zo baroncinjira no nanyo bwiro bwinje kuba ni betting aha bintebi ndakada wa NRM kandi ni ndugamba with experience because I have been in power akwanka Kuriya high table indawani high table na yo tinka zaga high table ni amashanyarazi what I mean kunga mureke Yasine what I mean here because yabahurikiriza mwena kumarisha yona it is fair to muhereze chance nangwa nyoni yo nkora yanje no naba ndi mu program ningambo bampa chance unize yanagamba it's his time okay so nani ngamba roko kanso ninjimanya akwanka jendera muteni years nakugira ngo twine system zitwine kwa ntwindura abo kubeje ntunguka neza kwije wawahi karuguto nana karuguto toruguto barakora uruguto barukora inguto bashara aba bantu bine byo kurabyaho yes nubaza kutamburizaho cyarugutoro kuza kutamburizaho ibintu ebyo government yine mbere yine kuba ne creatinga kandi no muntu oba kubiretera na wayine kubica yine kuba nagirata nakora kuba reba leta uruguto hinjireki kora abo cinjire government kwira katari cyo noza kucirabyo kucitwara kucitundeshe ko ninga noza kucitundesere orwe ndurigendo rutugyo ntuzana
kuba reba leta parisha modo neza kuyamba abanyayuganda program y'inganzi basi mwe mbatwitara hawo yes konko baje leta president aze ngo mwe namuteye isasi kuba reba leta miliyoni 100 bazi leta abanyakazu umuruka uba aho nahi bazi leta kazire ngo bazi leta district kuba reba bazi leta abantu abanako no barazitunge ninga harimo baka kuri Yasini abantu bimba bakinga motoka banka basi kuba rayo bazi leta zo zitakashire abantu bazi letera zone zakubahikazirizinga oguyana beta ba agents ba technocracy yana bataba yana beta ba agents konkati nyo think beta ba agents akwa nyonka kora nabo tokubasa kunjira ngo agent nuwe finance controller kandi no mweta ngo niwo mukama we ni agent umuntu controlling miliyoni 100 no war kubegera yo war kubegeraho na nuru kuzubega agent no that is the system between quantity so when we manage yes because these these civil servants civil servants or both ukore ndekuche nyesiga ngo ko turi yaha twenda tushomira buri umwe nabasa kumenya hata musini kao wareba nka kao wa district ayino bushoborozi bukushiro bwa shama no C5 but kao is from Kotido nuwaryo nayebembere sente za Mbara district aziniho bushoborozi kusinga agaba urukumanye biceka bya ground ezo no system zitune kwindu kuba reba ataho miliyoni let's say omuroko council ari mwitekere kugira ngo shinti shone cykurenzya 1 million nishyiramo contracts committee na procurement n'ibindi konkani bombe katoyire tubaje barra miliyoni 11 konka yo hagiye hwishatu technocracy procurement contracts committee yo niyo tuyire mwenda ejo system twatagirangize nka government tuyine chito yo ntumesing secondly bureaucracy attitude mindset inani kugambira aba bantu tuyine kuboreka ngo bine kumanya hi barukutora tono kuturya abinjini babasa kwabija n'imotoka wabuga no muntu awahero rukushora hati uciba wavuga akakwemereza nyoburo winjinani intambura tinkabaraga kutwara muntu abo kuba nimba niyo ningendo rede konko muntu yakwemereza wayemerera kwiyigura rwije wambuzo tunoze hatinda kumanya ubwo muntu no mutwara ninga no musiga no basa kumutwara umuteye because utakumanya haruguza bicirigira mu kwako ari umukazi mutoshi asiwe yajanga umutwara cyacu nore unakunda nakunda cyacu so ari umukazi mutona omwambo waze chindi kumariso mugechi ninga yaryo musigazi nari yo musigazi muti omwambo waze chindi kumariso mugechi chindi kumariso mugechi aba bantu twine government ine kubashomesa kuboreka nguza kubakorera inahera abashanga norabo mfuda robizo ko mbyaro hariyo bashama no si wanu zari yabembeza abandi ushange cishaka cirijira hane benda gito rugutu bategerize government konka government yibategerize abebembezi bayo bariya nabo tubakwemanya ngo government kugira ngo gambira abantu aba bakunganye bateme cishaka baciyo bacita kana mugombara bahire miliyoni 10 za road fund omwaka gona so obwebembezo kutakubasa kumanya ngo burunje bwansi nabasa kugikora emuyamba so aba bantu government chino mu muhango ko kubanza kuboreka abantu aba ngo ibinte bituriyo ntureta nimwe muyine kubikoresa bine kugiraho ibyabashanga mukongera ekindi ecyamuhero kare government eyine kuranzya munonga value for money ese sente zituriyo ntukora zihinduraho cyahantekateka y'umuntu narashaha embera zabo nkanda kugambira wahanyo kuza kwetegereza tataturana akaturana uyabaciro akaturana nyereke kibanje cyiyaguzire kirinje bishatu kikabanchirisa the whole family konka kirinje bishatu nyono zugure ndero mukaza kubasa kuteka biro bishatu ezaguzire kibanje buriya hato nuzugure ndere nazo tuzukuzugura zo kuteka ibiro bishatu nanye tegereza hata government eche yine kuchiranze nara in museum nanye tegereza ngambaza eche shingane nshobora nyoni nshobora with experience abundi yo ni ngambira nabata hamasimu eje shaho ibintu bibiri yaharumu emushoro
umwami yagaba n'umushubuzi twena turi abashubuzi nanye by'umushubuzi government ine kutekateka munonga kureba ngo ogo muntu because omusento mu economics kankwecho kurebera ko cyo mutaho ndukwendera wakwatoto mutaho wakameranye ndo kwateje mutaho gwanje fani ogo mutaho ogo twena ntumanyo mutaho gwine minwe ebiri gwino go mu mahango gwino muki izine sente za wazitase wazurundana oyine kuba nozishoreza which means ngo zine kuretwa mahanda myinji konko kushora zine kushora kace kuza kugira ngo zakuyamba nobwe kubatanka yawe yamizi nota hwemereye konko 10 konka nota hakatapu ohikano kataho ne gufuru which means hato umuntu twarabe yarundana sentezi hacheza kuzikwata hata kaguru mtu gwa sabunu gwa shirinje umutwaro kandi government ruhone mureba kandi mwesirize hogo umuntu government yone muyamba eje yindu kunda munonga wabara munonga ninza kubeyongera hagasi mwe na mberebere nkanya omwami na sasira magango ni chairman wa NRM mugombara burembana jangu wabare kutayisa banywana banje omwami asimwe senior kada agaba umwana we wa kare agakora yasini umwami asimu omu magambo tutakagire hari mugambe rente yanjye ndaje kugakira uko ndi economy magango ngwente yasimwe reale kazono shotejwe kahayati so umwami asimu obuwe nari mu bari mu campaigns bakabine intego yabo slogan yo kugira ngo securing the future ebyo biruho mu ihanga kosi z'abantu zicenkwire embundu katongo kushweka amabati hachiruho hope ngo muri ya future yitu ati noreba umyaka ibirenge icyo kubaza reka mbanze ngaruke mu yasini yasini is a good kada and nareba na jezaho ku domesticating all the issues ngagombora icyo kintu benshi gago munonga kiyagambo cyabebeze kushaka gishaka kirengero muhanda tizi discipline actually n'ikindi kiyagambo cyaburungi bwansi kira ku kigambo correction it's poor governance aguko bwakari hakahabaho burungi bwansi atekaze yes government should be about gukora government is be burungi bwansi people were informed burungi civic education chairman LC1 na kuruzinga karwa karakura tewe yatokwantu vice president then twagman turanzi akaruru which means we are going to develop hold on sir if we are working for God noreba ninyenda mumwena uriya no musiramu yono shoma bible nyona nkira kushoma bible nyondi gushomesa hati washoma Matayo 2:3 basigirweho ibyo bakwera bakora bakore batakire gukora bayabaye narayemu no naba musijigwe naho bwecho muri mwe ha excellence nyenda kumugambira mu nyine research uyagamba corruption it is true it is a big problem konka gendo rebe districts za Uganda zona ezebembirwa opposition dono yuje garuko to research whether it is any kanumwe mukubeme sente shati bakoze nibabahereza kimwe nibazibaha wagiye becho two proverbs 29:2 ifuma bano mwenda ogwa kabiri umushorongo gwa kabiri abashemereye kubategeka nseraraje abatashemereye kubategeka abantu bakora ki bafa barara kitarya I am with you muhereza vice president ayongere cyakabiri awicyo tayongera cyo kubanza Uganda is not governed by angels from heaven. Buricharo kinomwebembezi owaruzi wababa. Exactly. Nifo kutwija tukashanga manager yatebekanisi. Wakireba hariho district nyuka korra Masaka. Madam azana rasisi. Konka bakugambira mu Masaka ine na leader opposition.
wakireba Mathias Puga Nsamba ene na meya w'umukaza actually konka gendo rebe data ya corruption mu Uganda are you getting me kandi tutagire na hari to opposition konka opposition eyachi eyanopo abamashanyarazi. So when you put a text without a hati context mbwene nupu niyezire ngo muiba mabati no niyo ni kwereka Mureka simwaga. niyo ni kwereka madam vice president I cannot allow that. abashuma hati wakire Mureka simwaga. kwereka ubushuma turi synonymous with NRM abantu numbazaro mu byaro baba bibi igimbara city mweshinze imyaka 20 abantu tubegera ubi echayi cyo mpira bakakirya aba ba Senex na group abantu abambara roast Senex konka ucyanye ngo burgombora burumuruka ngino mwebebeza abo nakugambira bari abatakora nangwa ngo atwero mukanso so the society gets leaders they deserve konka nyenda kushaba ngo twantugamba manifesto ejo nengenderwaho a promise yiwahira abantu ngiza kubakorera inguto amashanyarazi konka niyo nakwereke bimwe ibyo bakoze hati ngarushozi niyo ni mango hari industry hub abana bariyo abamwe bakagura graduating nakwereka ngo chairman wisingirijo akakwata amashanyarazi nakwereka ngo nebindi bitwenda gukora ugugu yagambe kintu cyamana kucaye kitwenda ngo kitehesera na no vice president akaye nakigambaho mindset sebo tukagito mu PDM no one of the 7 pillars of the PDM parish development what kwenda ngo tuhindure pera zindi zona mawaza abandoni yagira ngo uriya niyo yagamba uzonanira kwereka ngwero kureka twenda mukabanta abakushomesa abagi domesticating kwe noreba umuntu arenga kakoba ningo muraharo ninga kacika ayombekere njungi konka ko kuruga main road waruza kwikanjwe ejo warebyina biro uyebuza ugwaje ombekere how is his mental capability wakirebecho ushanga umuntu izibarihi ekina kikesaba kiryo omukaye hatejo no mind what said kushanga ngo oruguto rwa government yarukora konkoro kuzo wawe rukozereki otegirize ki government so ejo point yi wareta sebo point ya mani kandi amahanga gonaga atungukire no gwakureba aba China no gwakureba aba Britain aba batcolonizingire aba America mindset ejo bakagihindura sebo noreba kutwataho mu studio ki no maybe nakugambira nakugira nti Sky TV is now at least among the best kana kigamba ndukugambira I have ever visited as a what stations manager tikumumanya konka leadership egina kugambira Proverbs 29:2 ene kutwara so ekinagambira ogu vice president ekinata kwenda kuletera example ya Masaka nani kugira ngo society hinobwe kuguruminga abantu mbareji ene meyo tukwe ene ba kansara tukwe ene ba technocrats konkashi technocrat orukurete cyombeko akacerezo umuntu akacombeka omu wetland you get me ubwo yamakenge ngeye yamakenge ukanda hatubwo ngubwe bibabaruta so ebyo nitwe kimwe ba media nambasa nimwe numugeta force what fourth estate numukwata sana government kuranga abantu atuyamba because the climate change is a problem but finally ekintu twantwendaga ubwo nangwa omushijo go akazo no buyajya ngo byo utegeki takibenda kubizamo ya kigambo kutkombe koruguto bakamuyura ka room primaries okay abo ntuza kubashabira nabo babarebe kutkombe koruguto iwe noza kurabyaho ki oyine koko oyine mbata ninga norabyaho orugamba so if you orugaba harwe kuri yarshoze orababa harwe oyijaruguto ozanya kayo ngujyakini Jackson amusigira umuntu hatecho nikiza kongeza kita GDP o production barazi aga abebembezi bakabire nabatiye nabantu abo kubana babatirwa mu nte bakarura kubwice ne cyo kutwereza nushote nabembezi tubakufaye
ekiko batera ubumanzi niki no actually mwami asimu yakigambaho obwiro winji abebembezi abo turi kuba twine niba bano bashana nitwe itwaba kubaronda nebere samare basically abo kuba turiyo ntureba nawaza kuronda abebembeza binja butwire hati icyo koreba rokankore senke icyambara yitu umuntu ayabasize kugira ubwire bwo kuza kuzika ayagira ubwire bwo kuza harufu ananka habugenyi cyahita gisake kore mbumba umuntu ayaza iba kunywera kaharaje ka 5 akakata muno batera n'impaka zo kashara nawe akakashara ninga nka birthday yembata kuko ari nagamba hatogwe ushanga yabo mwebembezi yazo mu office ahubwo kuba ashine nitwe umuteka tekere umukore n'imigere yo zakabagarame nkebyo so hati aha muheru magana baramaji yes kugesha hariya hanze so ushanga tambara n'abaramaji ushanga amuheru kanawanyije kagenze bigere yagenze kano wawe tunani kugambira ko nangashone kashi rorebe imbere ko yaba tokagumiza ngo abantu bakorebera empimba gesha hariya kashi kanjuna niyo point ndio ni nkore ngo wibana kayo kopo bya plastic aha so aha muheru gwabyona kopo yatona amazina amuheru gwabyona omumbera eyo kushanga ngo tuba turonzura umuntu turi kushana nawe no bwiro bwinji turi kwetenga kumubuza ahabwo kubakaga batatugambire ngo ayine biyariyo natworeka kuza kutukora in fact nico ndukugerera ngo nicara kuntwara n'ubwire nahika talkshon cage kugira ngo tushimwe kwegesa abantu bitu niyo mindset y'itwantugamba twaza kuterera umuntu akaruru turebe ngo ayine biyariyo natworeka ngwaine ukwakubasa kuthinking ahead of us umukuturondera solutions ahabizo bituru kubantu tunga umbicweka bituru kuturamo because umwebembeze kiba kweto umwebembeze leader nutikwa kuba oine ejo capability eyo kubasa abo kuza kwebembera bateka tekere oboreke ocho kuza gukora konkate kizivu no gukwijo obiteka tekere ayo always ni yashanganye na manifesto nungi munonga kongate campus ze karuru muri mbara because njimanyisa ngo character y'abantu abundu kuba ni indiringa nabo ati ubundi no shanga ntagira capacity akaharaje nango ubundi nkaba karumu konka katakaba kinji nkaba bukunda bo bari ba dealers abo nakugambira so nyoni ni njandi kuza kofaringa leadership hija dira hati buri kimwe cyo nacisha so hati aho kugira ngo ntatabire una platform yo kugambira abantu tuninja kora ABCD kumurampereza ubwebembezi hati ubone bija kusinzira nkahi okwija kubuza ebu wabaraganiso bo bikozere ningo tabikozere akanyunye nkabembeza mu kumanya muri mbaromo omyaka 10 mushanje baza kusi tinka murebaga nangwa a single minute akwise microphone ari kugira ati next week ninga next year ningo mwakugu office niyo nimbashaba nintekateka ngo ninza gukora ABCD tuturantu baterera karuru abo kwana bazika kurunji bakarufunu basakora comedy nunji hatabo tubantu twariba ngo nabitu so tutekwa kwindura mindset natekwa ko mindset change tutandike ku demanding accountability omube kurgombebembezi bitu ubwo twatubatira ha task eyo kutushoborera iba kwenda kuza kutukora cyaba kitabire kityo ndiyo ninza kukitasya no mu cya government ukugenda za kampare kashitama ekateka ngo yareta nke sente zero neto mu parish government model nke zindebere bakwata emiruka actually umuruka gumwe baguhereza miliyoni 100 harimo ibine byehandikise byonka biri ibine 150 meaning ngo buri kibina noza kushanga nkitwari mitwaro 50 hati wazo umuntu ayicibine cyo kumanya members abantu eje nkora nentekateka pero basa kwiha abantu mboro bagarekere bariyo bakorana ere bata eyinta kumanya abari ku planning bana planning bata bakwata kashi nibenda kujereza simwe baza kushanga bashanga ine ibanje ryo buhunga wajore nchiya sente zo buhunga nashashure bihimba nanyintwire ngombere kabia kagenese nko kunkakunda na kunkihayo within 1 day or 2 days program tujimareka ezi sente zina ezibampereza ahamwe rwazo byona wambuza after 30 days nimba ntine en accountability yazo aza nyowe nshanga ndiyo ninyenda kutekereza hati noreba nakugambire noracha abacurunje nangwa hati
twahikaho twabona abakwikaha itebo ninga bunda bo kugira inguruza government neyetengwa okugiyambaho kugira ngo neze sente zitukwata tukaresa hatu mu parish development models reba nzu batiro industrial hubs ba trainingira abana no bari no baba training baza kubashohoza ushange batine capacity yo kwitandikiraho emerumejo government ishime kwa nekora ki yo nkurahirire bakwata billion emwe sente bakajereza simwogo bakamugira ngo factory ngiji gitandike twaza kwempowering eze okusingo kuzikwata tukazihereza abahindi yakwata factory ejo akata mu sente ezo akaba no yaba supervisor wayo atire na atakubasa na kuteka teka ngo namagoba akaba agakore naza gatwara hero Uganda egeneza ku developing ndiyo ni nkugambira nkejo propose yinyine nangwa no kubire hati because sente neyitaga 1.7 billion ezo sente no bunkwe guza nkaguza abana bonyine nkaguza umukazi nkaguza tata nkaguza bindi mawe tinyine capacity yo kurizinga sente ezo government ishime kwa nekora ki eka kwa sereze sente zireta esindika basi ezintamo esindika basi mwaba baba supervisors nangwa nanyinyi nkansigara ndiyo mukozi konka bahereze gukora feasibility study bamanyire recovery period yesente ezo bashangiriye imyaka 2 bamanye ngo asimwe no kwija kuba manager ahirwe government umurumo no supervisor tutandike gukora turakora miliyoni 100 miliyoni 20 zazo mishara zazo mashanyarazi zaza umishoro miliyoni 8 zasigara zigaruka mu treasury kushashuri banjari ari kamari inshongeji kuzirama ari kwayo after 2 years asimu government yabiri handikira hati uba mutware bamuto wawe ahubwo niyo bari bakwempowering ngo muri ngugwa mbwene babe ninyi basigire shinte on condition ngo abakoza ba government yabiri handikire ine kuba retaininga because bakampe sente zitaru umushoro zitaru security bampe sente zitaru mago yes manya you see jore ati kuturuguma turiyo omunteka teke kugira ngo Uganda ngo Uganda twirene twazete bintu mbene tubenwe twagumiza kandi tukora bitine ikuta ndiyo nintekereza reka marire ndiyo nintekereza ngo buntu twatwirwa umugisha go kushanga twina abantu abo kuteka teka ngabasimwe nitwe nabandi government ishime kwa ne tukozesa etwe yambise kutuyamwe ubwenge obo bugira uko bwabasa ku developing ibyanga bitu bitukutura otherwise twaturiyo ntendera ndiyo nintekereza ngo imyaka no twakujonjera nangwa tekargari argetano kuko bagitishabere tukabaha mushanju turagaruka after 7 years turukurura marra ngugama wabare umwami yagaba turi mu program yitu ishengero hano Sky TV irakari abantu program yeje na Radio 5 cyane na mwenda katonyeza mushanju fama kurugashiro mutawoni DJ Kanyama bare kutera abantu program yeje mu studios ino mwami asimwe Steven ni Pan Africanist ino mwami agaba Senate no mushobozi mutawoni omu bara nyine Jore Mugisha Vice President abwano abo cyangwa kiturimo cya Western Uganda kakuri yasine na activist wa NRM Senate yagira ngo nakora manifesto rungi ko nk'abanyambara tubakagikunzire kujumhera karuru yanyojusiye witu jirobora indukora ariyo mushaba muhete manorikishe akisimbabwa MP asimbabwa cyangwa wegombora burko isimano wabaye ni manifesto handikire iyi byakwenda gukora nk'umuntu azaba ine vision nungi konka uburubwa kubona ushanga atari na wa kabiri and akawara jya kubana ugamba asimwe kabari municipality 2015 Professor Augustus Nwagaba kari mu primary NRM bamujyango agura baraje ati nyondo consultant wa World Bank team baraje tino kukuyamba abantu primary za kwatara bina wa kabiri no bantu bitu Madam President imwe bakubanganisa ebu government yakozire president abatungira umbazi Professor Purpose mistake President arabwire imwe bakubanganisa ebu government yakozire no manyama gufara takafira kakoze y'ikiragiro uwabanganisa statistics za government bakamba ko imyaka 3 so akarabura Muhammad Kivumbi Rutamaguzi agarike myagira ngo waza kuteganza program za government bakutere nisasi wabare minunga ako president and fountain of honor so takaba in miss chief takabe tashemerire kuba nabiha tashemerire kuba nabarabuza tashemerire kuba incheto kusuruwaza tashemerire kuba nasuruwaza abantu tisheto gumaza as a fountain of honor ashemerire kuba nagambe by'uburyo by'ubwesimbu
kandi bikire bikutungura ihanga konka mbwenu tutwiraho imyaka hati yaza kukama kumyana nomanya ngo every round twaza kutera karuru hariho slogan iba kwijana bona abagaga waremanya bona abakuru bashome batoriza ingwenu bona abantu bagira amasiko ni hano kureba ngo amasiko ago emibinde mingi tigakwikira abami aba bagambe ibintu birungi kandi n'abasima ahabo kuba mbwenu noreba ngo bagamba byona ni biziro winga aha kintu cyo gwebembese ekiba kweta governance ahabo kuba governance kwe kuba etari straight etari mungi itakwendeza abantu rukuba rabuza netekwa kutareta kutayielding program yona teka yielding results mbwenu aha bwenshi abantu for instance Senexogo nabayine program nungi tumwamuyihorora ayine proposal nungi mweshiko nojya muturyo mbwebembezo burungi hati bakabire sente bazihereza bihindi bazaba hindi kuriya dero Senexagwaha kandi ari umunya-Uganda kandi amageza game mweshi bakabire bazihereza abasomali mweshi itaka bakabire bazihereza you know those questions z'abanya-Uganda bashemerire kuba bebuza konka aha bwenshi n'umutekateka imwe abanya-Uganda abatureba n'abankurikirize ni mwabinye mu studio aha bwenshi abanya-Uganda nibatwaze nitwarizege naha bwenshonga yo gwebembeze icya kabiri ubwebembeze obukubwizire bwihabo amageza g'abantu bwabire batwaye tuwashinga bwene buri kintu cyona unfortunately ki government egiye kugamba yo tinkumanya umugishogoro hanga yabaheire abo kubano bakigamba abantu bakitwara nkengiri ya Yohana nko kuba tugizire ngo Yesu akazarwa tutesebo yafa tutesebo yazoka tutego yatembo mu iguru tutego munazagaruka kutwara tutego you don't ask any question no mugisha urinda umwami yasinyo no mugisha ogu omwami Museveni na timu yeba batungire yaba bakija bashanga ngwano ngoro rwo kuzumutaga yamushana maybe that bashanga turya hari mwene buri kintu cyo no mushobu yatungire kwa kugamba tutese tata akaba anganiro bwakare ngo bushija bakamukwata aryo mu Rwanda aza kuba mukwasire bamutwara umuka azeke kera mwabakazi bingi mwene bari yabanyineka kuba batwara njya kuri sashana ati umusibe basiga bamukoma hariya yagira abakaza babe basigira umuka ati mureke mbege se cyeshungo ataza kumura kundagume nagamba ati imwe muyikirize ngwego bambe ajya atesha abakazi muri yembo bagaruka mu ngwego bambe turyembo atesho waguruka nkabase ngwego bambe ganotse n'ugenda ato urugo ganaguruka nkarurenga ngwego bambe n'ururenga ngwen hati so nitwe twenda korrenga so kuyahereze umushenja aguruka agenda yabajyata mumpereze nkayito zaba barombazane birukange nkayito bazire dero yatandako yaguma nagira tatyo yaguruka yagenda mwene wextinsa umukuru w'ihanga akagira umucogo yaba n'urukunde y'abantu bamukundise ko kanyenda kubagambira ngo urukunde ejo ebire betrayed abantu bingi ati batandikire kubimanya bamanya ngo n'umuzano ahabwo kuba abantu to kubasa kwijoka shanga omashomero mu mutwabe ntshoma tukatwine subject yibabe bita civic education right from primary tukatwine bina ebabire beta patriotism clubs hakahari yo nyoni nyijuka bunakora mawakazo mu kirabu akrabu ahamuruka bazayo bashome babe bashome by'abakazi bashoma neby'abashija bashome bintu bijaba abantu bamanya konka hati no manya ngo civic education ekahweraho kimwe ekitutunga no bwire bw'akaruru kwija kushomeso kora akebere kandi ubwo bagambira ko ora akebere bakuceberera tuwamanya habwenki tuwamanya omwanya sinwe n'abantu abakuba bari disable omwanya baba atino mayisa ukoreji yone zomba cheberra baremo ubwo bugire abatarya benga abarimo bacheberra barema bomtu right
So this government ahebire successful oburire omutebekaniza program n'abanyayuganda government eje NRM ahebire successful ekakikira kimwe no kurema haza emitwe y'abantu ahabwo kuba hino mushyakarga kwandika otomuntu nabaye n'obwenge bwinja bya waburire atantiru ya joininga NRM yaba RDC nkogu yaba minister yaba mukamta kureba nabanja kana agambe bihuriye abo byaje atitwa bakakomero hano atkora abo tatkoreye atitwa tugenda kwakaru yabo wamani konka hata ngugo nagamba norzambira aya musore kisere so ngene nyenda kugira prime minister nagamba je bintu bye natekwa kubigamba mbwe shata kagambire iki atakagizira parish development model omwami ogu yadishoborraje nyowe nkani nkora kamukuzihanura obwe ntandukwa aba watungire ntanduko no waratunge hari zindi zikazirizi mwe nuko kuzikugenda za nadi zibya same people same group and it is across the country mwe nekigambo cyo bwebembeze nyowe nintekateka president atire hesumu ngo twababere abakwa abusinga parish mudo kashati abo kujya abusinga kan baba ati kwarataho RCC yajya abusinga ati noraba hiwa ngweshe no mukika n'abantu banga yabine simu ya president abaryama bati ngweshe abakaramonje tubargireho bakegurura ngabo amabati nibabasa kukomankana ndutu turhamwe nibabasa kukomankana ndutu abokuba we bande abira rumusyo mu politics kandi no basa kushanga tine na munyabuzara burire we bakaba muhire merit atine munyabuzara buriro kubasa musasire ningambo rinyankore rushye abokuba kugira ngo abande nibabafire okukurura nimba nimanyisa omuntu or known so mbwenu nkanandutu nibatekwa kumukoma ndeka mpeze kinanyenda gamba abo kuba bagenzi banje bagamba nanyendeka you know I'm a gender activist now I'm bringing in the arm of gender so what am I saying kadi ya gender yaragaye so people abantu tubari informed mu basasa n'abanyayuganda atubo abo kuba politics zibeire za sente ko kuba ine sente kandi sente orukuzireta government age nambwe nyo rasta imwe cy'intaresi ibiro mukago 2020 zinga manya 2016 no 2016 ni nkankunda karuru nkaza mu munondo nkajyanta government age kwerba na nyetagizire ngujore nwe twenda ekankwata umukono nkukunkureni bakwata abandi rero bakaba bitinga abantu muhereze jore mushakajya tindigaruka mu ruzizi abo kuba nubwo kuzayo nubwo kuboyine cyo kumanya ocho ne program yo gukora abantu senex mwamure nabandi bingi tubakako as long as government yetagizire ngo niworaze uwo takubasa kwikiriza abo kuba president Museveni akagera ati nyo think fayo at I don't care atazurungazo atoriya bamusimura ngwiwe ngo budget y'ebijaro bye ngo nibishatu 5 za miliyoni akajya ati yes kandi nyone mu matinka aba yes I cannot do that so mbwenu tubakwija kumpaje mbwenu abantu tubari informed ubwebembezo beyire bubi bukabanza kuba burungi buzima bukaba burungi konka mbwenu butwireho kubwaturaho bwayebwe ecyabuteyireho bwayebwe kigenderwa cy'ubwarire bwine mbwenu bwatekinga abantu for granted bwamanya ngubwo bamanya abariya bo kubwebembera ngo abantu mbwenu bwasuruwaza abantu baba bashema barereta kuko kukurana bakigamba Yasin yes omumbere giona abanyuganda ko bakuba batamarwa batina muchanko gwawo bo bakakora ki bambara ngo myaka 2 abo kura ngo myaka 2 ebanyigiri bo bakakora ki bategereze nkumira na mukaga wambuze ikibuzo kirungi munonga bagezeho munonga kwingora ibimbi rwabo bafene batayo government nico nanagambire cha attitude cha mindset
na attitude correct abantu babanze ato batamana umunonga ahakwatanisa na government umuri yechi ni manisa ki hata government iriyo nenda kute sente munonga vari addition ku yasin na nyenda kumwongera ndeko jo nyongereho bwani masiba icyo cya jore yagamba miliyoni 5 za president kujwa konkati yagamba miliyoni ezibongere ba MP including NOP so human nature mbweshe nupo abantu makumyatanu so umwami BOAZ bwo kuba kwangira bagashaki umwami BOAZ kinani ngeza kushobora samubbe challenges kugira ngo abantu mureke sinagambe muzimu batemwa manu munonga omukoleka government no mukugishaba bajoreke mu nibenda ngwe bayandi so batajero batakajira echo no kimwe echa kabiri they have to see far ombinte bariyo nubakora government kwera abe ne sente zero kwenda kuhereza nebetegereza baza kureba hari kandi tushonani ugambira ngo government echo no mu mugo yine kukora kurengwa abantu bayiste atwahurira umwami annex senex twahurira okwariyo naye tombwita okuyashoborira abantu bakabara kumwetegereza konkana yesu hati yo nogira ngo aba bantu yo nogira ngo agaba ebigambo byo kabiri bimunonga kusinga by'abanda basinjire konka tushino rutaroro hango ka government na nabantu baburijo kurengwa abantu abo ntindure nteka yabo akagamba washoti ya terrenta mu yes konka nyoni nyenda umwami agabana bari nkagaba ataro batakahwa mani for example hati niyo umwami BOAZ niyo no manya umwami BOAZ no manya niwe umwami BOAZ no manya akaruku nabenyine ningira ngo akoburiye umwe nakamanya konka ebikubu kweza kubaho hati for example nyewe in my electoral area kuna rujiro mu Karungu nazira ntubishi abantu abo n'ubu batanyetegereza ngo kacita kubasa kunzubira gukora habwa acinta gukora bakija bakanyetenga bakandunda wa leta y'NGO yes na leta y'NGO natamwe sente zanje ya training abantu ndukufama mindset je nakugamba kandi kuyizire ku ya training je bakabinekiza ubucoku kuzomba umasako kwehora yesente no mu mabanka zibatakubasa zitware bivanja byabo nabeje so saving hatu within 9 months bine sente ziri above 100 million within 9 months okweto regomba yes above 9 million above 100 million so umwami agabana abantu batakamba man register movement ayibira karuka bakakimanya tinkagaragana kumureba kandi babo babata nangwa no yakibiri nawe tinkagaragana kumureba nuko rizayininga so omwami BOAZ kinakubire ninyenda ngo tufe yo munonga kinakubire ninyenda ngo tufe yo munonga nani njeta kanoni government kwera abenenda kurete sente kuzongera omirimo y'umuriyo numukora kugico y'amani let's say muhingire bicori nenda ngo ebongereremwe amani mu rga kutunde bicoro bya shiringi 5 mukaza kubigura mu maduke 13 hati nimwe mu byekorere mbisya harevo yo kubitunde 13 yasine point ejo gigarikemo abantu bareke kusharura ibicoro bakabiguza 5 yes banyuma meza abiro kubiyara kwaka bakaza kubwira 13 omuduka izo tuziri economics really akatunda ruta y'amati shiringi 5 akagenda akagura hafuruta ya mizi shiringi 10 konkebyo nito tubine kwe organizing tukabisha ba government kandi government tukagita ahatasi eje yindo kwagire inyisire ningambira na hati ndiyo nishobora kwe kubirene leta byo mankebyo konka ne leta yabe organizing murgaha kutunde bishoro shiringi 5 mukabikura to maduka mukabigure 13 murgaha kurra namate ga shiringi 5 mumanye ngo babasana gakora mu yogati nubabasana gakora mu ikindi kintu nubabasagiye munesana mwamwe organizing ahagombora yanyu aha district yanyu numbasa kugira ho cyoma cyukora mate konko mwako organizing akushabecho nubakora fundraising barundanda ya sinenti igana sibura bishop echo tinye nakigamba echo cyagambwe nyoni nakigamba so echo nacho cyikire ya sine bible nayo ngira ngo abari babineho bongerwa ebya keishari kandi abatini kare yasine hendera we mbwe na hati nyoni nyenda ngo aba batini niyo big percentage tube nibo twarwanaho kugira ngo bagira kuba reba rundana akasente kabo
ebintu bari hiye bari gukoresa for daily purposes babishoze kurugirira umuntu asiya yabe ibine government eranze yahakucendeze mushoro iyo abantu baburije bari gukoresa ndigire kutangara nyine mwana wanje abire nagura akamoto kake twakaodarinsa kuruga Japan twakagura miliyoni 15 konke mushoro haha nayo batuhira miliyoni 15 wanyetegereza konka ko gire ngo ntubasa kwindura mu nkora tukagira ngo hata habwace motoka eji etakuza ho mushoro muce umushoro karga hamashita konko kakagura hiraxi omwana gwakagwe paciro go guyahinga akagwe twara hacoma kagusa akatunda hari kirini ezo nizo policies as government is twine kubantu tangwa amanda kandi zinkwesiga government agent yahurikiza rero tukuje advising aneta yakubane ruhura n'undine mu gishabu kwa advising abo benyini abo kolecho konka nyisiga ngwira kari yanje kurabera mu Sky TV niritekwa kuba nirigenda hari then abantu nito twenyigiremu kutandikira ha ground level government tekuza kukorera ku rugahiguru neje kutandikira hansi eyahiguru eje yambe yankahi konka to kuza kurero rugutoro kazaho chairman okabura ko organizing abantu gukora groups rero mutsigahija parish model ngo tukore group der parish model cyo hije miyoga ngo tukore group kashika twazikozire buryo bwa parish model ngwezo zikahwaho kare asim ikibazo kimwe tuza kwakira feedback y'abantu abakutureba bwanyuma y'imyaka yo kushomege imyaka yona ya civilization yabona abashome bwanyuma imyaka yo kuburira ingiri abanyayuganda bakaguma bata barakwetinga mindset change. What went wrong? No, after izuba nyumwazo mbiye nibandi ko mahoro imyaka kaka nyumwazo kwenda celebrating imyaka kaka yo kwiha batwaye nagira mu new vision abazungu nyenda kugishoma nchakari ati beninga ngarango are we still on course tukiryamuramo so nkabira busho ebyo yanagamburiye actually summary ya answer ya article yawe ne summary ngo we are not yet on course kushanga ngo amahanga mingi gakiryo mutaro ekindi ekinani nyenda kushobora umwami yasini honorable no guba kwibira karuru the struggle still continues konka nyenda kumanyisa ngo washanga town council ero mukasaso igirengire obe no manyango there is a need tutwara ka town crack umwirwaro ninga meya because those two people happen to be responsible, to be the agent. If you are not a technical, you are a political. So you be mkwani mpura ngweta uniona erimwamasha erimwezikire ekyonjwaji mayisa ngu meya town crack har which is about. So ejemyanyo yiwano gamba sebo enguto zishazire na LC1 akabarho ba chairperson babiri odijo namwe bakongongwijwaho akari chairperson wa Rwengo mutabazi akata kwikiriza ushanga ngo harweka erwe bisasiro LC1 tayine toilet. You see the Americans stay in English or foot no rujungu orwaba amukweta whites but they are pink people. Nabagira ngo the back stops at you yomwebembeze hati naningira ngo ecyo ryo no ubuzango ebya inaremeje imyaka yona nyowe kimbe ni moving aho cyekiryo cyo ku town kama kuhindura amateka washanga town council wasanga gastiyambara gasasirero utasiba no buza itwe nyuntambwire hamahanga uza kushabengiri ni manyanka honorable of course naza kujya tejo leadership wazo mahanga aba bame yabona batambwire za Korea benchmarking China oba Tanzania abangijo kabareba Moshi abandi nabaza Kigali wakireba so washanga town keje ito erimo kasasuro that is nothing you can talk about no kimanyangu town crack has a challenge and which we need to sort out ninjira simwe cyo kushaba bembezi bitu ni cyangwa munonga wajango ba benchmarking bararebe tocho na Paris konga abantu abashobozi kubihari ya independence koreto mukatareka central mukagabe dara kumare minundi eshatu mugaraka mukata abantu abo kwende bituga rero wabashaba ngo batoreze biya Japan no wabashaba bihari ordinary akatara akutwayombekira abana
bakagaba imidari murundi nenge sindi kakagamba huko kawa waparese sedex nawe n'umushobozi bari munonga kare reka tushome feedback y'abantu abakutureba tugaruka mu studios turugambe byamhero ubwo n'umushomesa bamwita Teacher Gaston nashomesa St Peter Secondary School muri Kitora neshango muri Kashonyi Cyuhura nagira ngo none habatayebo najya ngo myaka 2 NRM ibase kutereza mu umunguto amashanyarazi gazo mbyaro namiza gatapa kandi nabwo ngo etandikira program zo kubingo boro nkiyaparisha umudo Kiza Gaston umushomesa twakoreba yes hari umushobozi bamwita Kabweke no wa Rushere we yanatureba yatwamiza taza mwaganira je twakwibaza mwami Kabweke ari nito Godfrey no akashonye n'umuganizi witu nakira kwijaho mu Sky TV nagira ngo asimwe bite byo rugamba bitera umurumuro uri gigari y'amazima so we god yategateka ngo basubuta bamazima uguma mweta Makuru Fred no muhereza Radio 5 nagira ngo ayo natureba nawe yatwebaza yanabebaza ubwo no mushimba mweta Kabi yagira ngo Sky TV kanirebe kaje ngo mwarebe kaje mani tuena kansho twabiri tekene mwenda twarebe kaje no kutwendeza no tusimira ruhanga konga godu kuyari yaha ubundi numwamza kutunga icyo gukora uguma mweta Apollo tumusime Karega wabona ikintu yacuruhura najya ngo nyenda kumenya umwa MSNX munecho mugasho tsoshoro mushoro ngo kurugamba umucyaragiro uko mushoro nugo muhando gorobi ukurango embarira yihanga yatunga sende kandi government ishimiye kubana itegeka tax holidays abo kuba budget yitu iri hansi najyangu nango mazima URA ishimiye kureba indijo mihando muyakwiha umushoro ya hecho kureberaho cya land fees na mnonga abo kushobora za poroti Apollo Karega no research real bagoma meta Byron mubangizi kuruga kayenje nyakukibanda najyanyo bariza abahangwa abo gamba nyobarize munonga mucyaro gwe jore muca jore muca ubwo ningera yasime bwana ugamba bose no muhamba w'abagabo ari Chikasi ahi madame yanajya nko kutorokwe obuganayo akasente otunga ebishorora byesente omwami Elias muhimbise n'umucencuzi w'enshongano cyo kumutaha isaha nagira ngo gambira simwe ngo turi aha muramwa ukukira munongo bushomankuzi ngo bushomankuzi turi amuramwa ngo tukagarikire munyuma ari naturakorwa football Elias muhimbise ya sarcastically we ya contributing atyo no musheke nko wabuyanja oguma mweta arinda mudasiru no wa arakakoba mbara najangu boaze cyo mu 7 kutinsiza abantu nawe nacyo kuronye ngo PDM teyini cerije kuyamba tejo kapiretera honorable Jore omprogram y'ishengero Radio 5 akashanga mu godi rero bakaganira inzo kurita godi hanuya ashanga Jore kandi Jore zo umuteganza umutwara cyuruhura already na cyuruhure muhire hatesha heze tuni text messages abantu katush god no mumu baganiza bitundikira kumutaha isaha no uja kumureba nabonaga manke byawe munonga umukiza Abeli kahamanyi no wantara kitagwenda najyangu ninyenda nsima abantu abo batayisa okukira munonga madame Jore mugisha kunkanisha kucyakubana kitakwenda amateka oshumere namba Yesu muye niza kugikweze namba ya Jore kanyangusha ujana register yawe nyine na membership card lema no wanyangwe nagira ngo manifesto cyanje manyisa akatabo butawo inchereza na report kungaje manyisa kuhereza ejo nizuru bitu abari kudraftinga manifesto ya NRM
babapangisa special rero nibija kumanya uko baragira interpreting kujivunura abantu no kwirategwa mu nkora oburemezi n'abakozi ba government abashomere kusinga bembeza kututera karoro cyo kumanya sangwa bembezi nabanjuru bw'emirimo eyahwire rero n'ababembezi batushomera report y'emirimo yakozwe konga batina accountability y'emirimo ejo bwenshi atarukuza omisho ga kamera akashoma report eyahwire technical rights abukuba ibindi twabi nga message twagiyemo baguma mwetana wata hujemusi arerwetamu nishangwanya bushozi cyuruhura najya kunyabarizo mwami agaba nakakuye sina aba submission z'aburungi boazi abantu mugome mbagambira amazima wano hora mu manifesto ekozere byo kama 30 arigana oyebuze byo ebukozerwe bugasire bahi washango mu mushoro kandi umutezi wa karuru atine ikiyaganyirwemo konke byona nibiretwaho corruption kandi eyinkutekateka ngo MPs ba NRM nabaza kugigambaho ububaza cyangwa kwanza bukuba itandikira higuru erugaraka hansi MPs bakoza cyangwa kwanza incagare fact president yabatambara urwari rwo kubasha abafizi ebitonza kutanka gukora nirizuba na incagare no rwo kubanza so 7 mwe bari kuyamba MPs bitu ogoma mweta kato rubeshumba arakaraza kikoti ni shamanya bushoza najyango ntekateka ngo myaka 2 ya NRM ejo ibikoze rwete biro kumara abukuba akiri ubundi bwire konka nyabariza simwe Steven abukucencura genshongezi katori beshumba niwe bari kuturira rwachembo gukurga rukoma najyango nyabariza ya sinogo wano sima busima wana tisha innocent kurga kagonji hari akashare muri mbara najyango buremezi wano jango tucendeze mishara ba MP nguko aba Mozambique bakwenda kushikora ati namanya icyo kija kita tuyino muhurize witwa Kamwenge bamweta ngabirano Vincent ari kagoyigoyi buizi Kamwenge umutoro najyango bowaze fumunegera ngo ori koza na irobezo rukunyata umutaro gamba bicho kama 30 arigana nabarije nabo ico obuhereza ahansi mazima tuburiyo 30% zero abukuba abantu nabakibagana amizi n'enyamisho ngabirano Vincent ni secretary wa show services yabwe gomborije yabwizi omwami Apollo Mabati senior presidential assistant Apollo Mabati niwe oriyo no tureba veterani tugaruka mu studios tugambe bwambi amhero agaba tutakutandika niwe ejo kubanza ngenda kusima abantu batureba kwiya umwana wanje kwikirika byizina yaje ngumva umuntu wera kushashura umushoro musubmission ya tine inarira tushinzwe kushashura umushoro umushoro tushinzwe kandi kushashura kungana kitwera no tutamuna mani twaba tukureba ikuza n'ibikuba bukoze tarho ihanga ninga society kwasa kurakurana yabisha kwishashura umushoro kumbe umushoro tuza kushashura ishimeye kuba buriya leta tumiga itarukwenda abantu kandi no kwariza kugishashura ibakora ati umuganda honka ngo abantu bace barukushashura imishoro kandi myinshi azuciza kugaruka no kujurondeke kozire ukashanga ubundi kitarukureba we overtax small number of people then the tax is collected are abused tukazirezire so turukumara umuramwogu nyenda ngubu n'abantu batureba banyitegereza government iyi nibyikozreho aza tinguja kugamba kamubano wanje agira ati yo atereye gurumonga cha corruption ice ebikozreho ebikurebeka kamashanyarazi akubagamba hati nyine cikondo mukanyu citozo kashinisho rutomaringa cyase imyaka 2 wayateka kiciro kunkana no kutapushinga mnonga MP wawe no hafore record MP wanje no system surgeon no kandi bafira so no kumpushinga nanye konkateka hikayo go witu cyo kabiri ni pushinga mnonga ngo mashanyarazi agugije n'abandi kutina biru zikuza kukurata abo kugira ngo nimanya abantu bita cyane noje gushanga amashanyarazi agine konkata ari empowered atine capacity
iyo kushashura yakayashinja ushanje urunane ziturkureba so in fact nanamizi gakozwe ahamwe gashireho kunga bi in fact nyo wanje ijo nasya ngo ngabishatinye to mwitira abanashunute gakaba gataruho nangum process omwe gamara nke bironga bishatu bina kugajire kwija hagabana hagunjura nagereka nashara mukoresa genjura after like 4 days biri kuyagire kwija njane gambe mutwareka ambizi ngakuzisibiro bibiri so hari bikizivu umubiri zo kuba kuri shoma no kuba gacaji kandi utinishomera mutwareka no kugikoresa na rogi n'abasakwayi n'abagenyi bingi ukagikoze sibiro njeri yar politician na rogi ikindi kizubu government banywa banje bakigambaho civic education turi dushanga umujurano muhango munonga umarwaro abantu bari kurwara indwara zashingwa batakurwara abo government ikarima civic education primary health care twagerwa ukubegesa ubashimiye kwirinda indwara zashingwa zatwara mu marwaro so nyenda fortinga government munonga ishimiye kubane kuko kubona ubwire kutwegesa utwera karungu twantugamba ishimiye kubane ergayo ikije katwegesa ishimiye kwirinda ubwiyo buciye bucira ubutatwara bantu marwaro kandi amukatibera ikizibu acaha muhiru ndiba tishine imyaka ishate kubaraya ubundi TV yegeye kare mnonga kandi n'ubundi nabucikwata hubo ndakugira mutubina abo kuranze hayite mfata manifesto yanje ngabanye nemu ukwija kutandikaho urutaro rwo gukora private members bill guteka government ahaninga kutandika health insurance scheme abantu spending azende nyingi munonga ukutwara senta here kuza kuraguza kandi kigarikana ngo ari umuntu kutangaza abuko kizibe cyitwine abashaka kuba baci munonga konka wazo mu Uganda no process zitake expiring singa kuba expensive parameters iziga vende rukoresa umusoro vinga propre mwe twantureba mutwina abashaka batarikumara abatayimu abarahanza mariraho konka inshabe abanyarwanda turi twene actually umuntu witwa kabariro kahiza kucufumo yajya musikinga n'ishinga zo kumeka imana never especially ubwije imyaka y'iturumu muteko gukora munonga urubwiga n'uwatunga ukwatunga kone making sure kuranga wa savinga geza kubana kubasika kumiso mwana utagiciriza umwana wa neighbor ukurabaho aruza kushoma umwana wa wubini obara munonga namazima sitting and wishing to gukora mushije hari umuntu akana akora documentary ya Kongo nangwa n'umukazi kumukora yajya Kongo ne baginga ne basaborwa mu bikuri birarisi Africa umwaka gwona konka hinde najat as we all know you cannot eat potential so ukugira ngo hari ubushobozi bwo kuri umuntu konka wotabuhoreka utabukoresa no gumuri yo murumba kuzi knowledge is power but if not applied it is not power at all and wanogamba nshonga ya mizi rushere national water manager banwambarira iturushira mizi ngisha mukagazi cyo hino mukazi wemba kumuhamba kuzi kuba mukaga mizi gija abakazi bashobora kutaha mizi so abayimba rwo mu mabara ashanga umukazi yerekera katenge nataha mizi ayenda kutunga imboga zaho naho icyo nacyo cyurugirira kawo umwine umurushere no kawo you see kawo na bari in charge of all technocrats so water office head of civil or evil so kawo na depo kumanyisa water officer with the scarcity of water in rushere ponko ya ine kansara owege town council arukubimanya akabipresentinga kansara wa rushere town council no you see madam I have akagambo kamu roito yakagira ngo at the time of deceit telling the truth is a revolutionary act kandi yagaraka yagira ngo if you don't inspect don't expect woine kansara wo mwanyogwe arukumayanga Mr. Garo na connecting a what office agambira manager it is simple ejo wano shobora sebo leadership kare
So honorable Kosia Kobugunja niwe kansara wa Shelton Council mbona amizgoba kutasha mukaga zicuru now kumara almost it was on week it is just bad. Madam President nyoni ngira ngo emirunde mingi nticho mishango na nyenda commentinga kintu cya Shelena nizi there must be natekwa kuba haru a technical reason why water doesn't come during the day. Yes, maybe water table, maybe pumping system, maybe a lot of things. We have anyway. Nkabandi yahawe NRM yijaka nkana tandikire gukora na government atabantu ba government rinda mareka hendera kuri batwatu hine okubatara kwasirije civil servants and yet civil servants nubo bakuimplementinga policies zezimwakora nyoni nyujuko butwabe turya kamukuzuba ngo civil servants mutahe kansara zimuze kuryanganwa hostel asho imwe numugenda numurya ito turya bafiri ubwo nito turyo tuza kupasinga budget so mweni yongera yimwe abakuringuruza hihi nemeza imwe basimwe nabandi n'abaturikiriza please ntwenda practice politics of inclusion, right? Abantu bona mu bimvorovinge rero kintu kigendo meje konkana nyenda kwendera nti echo kakarya karaba mu ishengero ndukuri yaktika kimwagamba na nyenda kwendera nti echo kubanza imbebaza mwene abo kutureba kandi mukatera amasomo kandi mukadiscussinga kurungi echa kabiri nimyebaza management ya EGI abo kugira it is a very good ambience. It's perfect. Thank you. It's nice. It's beautiful. Mwebare ejine development. Na yo ntubasa kugira ngo ereserwe government. Kugira ngo ntubasa kugamba ritako. Ntubasa kugira ngo ereserwe government. Mbwene mbashaba. Ngwereke kurwa kuri yarshere yuka. Deke ihurwe nakashenshero owanyu nanyo witunangwa utafire mani we member wanje wa parliament. No manyito abakazi n'urugoko zoko nanyoko echakashatu nshaba government egarze himshuma eshumesa abantu ereka abantu ngeni abo kuba civic education is an ongoing program ereke tushomesa okutera karuru konka ahizoba ryo kutera etushomese tumanya bwenci turi abanyayuganda tukundi ihanga rye atabana no manya tubakumanya ngo na embure muhahandikireho crested crane kandi garze na subject senunjezo abo kuba numureba hati zanankaza abantu bajyangu za degree nguzike expiringa manya courses za fazita bashomese political education bashomese history. People need to know who they are to get identity tumanya ngo ya Ugandans ko kuburya hero kubakubuza ngo ryo wankauti yo munya Uganda. So people need to know abanya-Uganda batekwa kumanya who they are. Turhamwe abanya-Uganda bamanye ibarigire bamanye okuba kusha ukora yemerere hariya umanye ngo ryo munya-Uganda uryo mugahenkanye nozirente ngobe madam tendero gwato to kuryamba to kurya mpuno nebindi so mbwene mwebare mnonga nashemerwa garukaha mukama barinde program yongero mesho kandi TV ikihari. Thank you. Soon tuzakuba twazana hazuku because turi start time soon tuzakuza zuku nahandi tuzakuza na DSTV tuzakuza buramu tuzakuza by the grace of God we have just started yasini twendere program amanya ni nsima aba bakutureba bari yaheroko umwambowaza abantu bakunda munonga empereza yawe mbenda kuchimanya kandi unfortunately bamwe babatinira namba zabo zose aho umuntu yansindikira message hano bamwita Andrew Chiza najya mu mobile money arkashambi yagira ngo boko kuzaho bataho bekunganya abantu nka 20 baza TV yemwe ukinga program ya bambe nbe barabantu so ndijo Monica she's from Kampala nawe yanzira ngo umwana wawe kundo mumpereza yawe konkana utayina namba yawe Yesu so na waliyo nareba program iki mbwenu obahereze na mbere ya mobile money okay
so ninjira ngo umwami BOAZ aha ndo kumaririza hamura mwogo nije munonganye bemberize ikintu cha mindset kandi nico ndikwenda kuyendera naco okay hahera habariyo no batureba n'abaturikirize buri umuntu we no rukwinga jortoki hakabanza kuhindurwa ntekateka ye ku rugaha rutoco yabe nahinga kuzaha rutoco rurunjo rwayine hati buri umuntu ayinente nunji yamati hakabanza nawe yashuma okwinga ente nunji okurisa ente nunji yamati so abantu bashomesebwe tuhindure ntekateka z'abantu bushinogira government hatebwiye ko zire environment yeterire manyo bwana urebo mucara jore nagira ngo yagambe kigambo cy'uruncho nyankore ngo yarwo kuzuma tagaya mushana manya abantu ye government ahi yabihire no bahamanya nahi yabasya hate no bahamanya mbona hate kituyine gukora kituyine gukora hati abantu twabihiro ko nyuma hata amashanyarazi garabe bwije reka abantu mu community tuyambe government amashanyarazi garegije mu center yawo reka cyo macikora sabuni kiza yuwota kucibasa nko muntu mobilize la community kare echikure mu muntu omwenshi korwa abantu binji government rekerete byoma kwere ya leta amashanyarazi reka abantu bicoro byabo bareke kubutunda nkente firi reka babitereraho akahunga ko amashanyarazi garoho so na company ne basa kuzaho na factory ne basa kuzaho then aha bwarahanga ni hanga ryanje nimbakunda kandi ninja kubeyongera gundo muronde Asimu nyoni ngenda kubebaza nyabaze nabatera abasindika message it is public discourse ngabantu even kuteka homepage TV akahurikiza n'ikintu cy'amana na radio ekibagamba babona president nakira kugira ngo abasosorodote banje babatetegereze ingiri tubaragisya abantu twenda ngo woryo mwebembeze deba ngwine ki wayongeraho aha cyaro cyawe ahamuruka ahasite ninga constituency kwenda ngo cya waheze myaka 2 ninga 5 bakubuze ngwiyo ukakora ki batarija kubuza ngogo na wakari MP ngogo na wakari mayor ngogo na wakari council ekindi nani ecyabwe eki honorable vice president yagambe cya civic education it is important twine kushomesa abantu okushoborokerwa bakamanya cyo ko abagamba herese center nyonkanda RDC eki kuretera abantu bingi bazo marwaro amizi kubakwe wakireba amizi gagara mabi nkagagwaga kwija shamukaga abantu bingi babyamira tine kubaraga kozisi ekindi omucucu ekindi okushanga eka yona tegera toilette nowazo utakungamira ngo habo RC 1 ya person ningo muburize ninga reverend mutahine toilette naho rero ngwazo mbatu bamwanju omuntu tayine nembate hendekire ekindi abantu ugumaho nutubajumbo omuntu aje ko mu rukiko tayine nembate hendekire murekana wagamba hati nangambaki abana tubakushoma bakora so twenda ngo TV mugumize muno mushobesa abantu mutaroha kandi nyenda kwebaza proprietor yebazinaniwe ukutayisa but I want to assure you that this has been the best show and this is I think the best TV in town. Wabare omwami asimwe okutwereza maxezo twasima we don't take it for granted abantu batwara abana ishomero rwo kubanza so mbatware jeno kavuma jeno Sam Kavuma MP wa mahe naragakirhure tukambuza hoti okumuraka kwa no gambira cyabazi yatuno nibi bintu tubiyakabiri nibyo gamba kutwara umwana yishomero hati umuntu agabe nakimanye tizo automatic hatkunga mwe nawo jangu abantu mbetaga kusimura mutwara abana yishomero baba twaze jeno Sam Kavuma kaje ati cyo ni kibuzo ati umuntu wazara umwana ushobora gutuma ngo naza yishomero actually iki should be automatic ningo kwizisyo mwebembezi kuza kushabazana so mweno bishikujya nkitengesa nko kugeno Sam Kavuma yagize mutwara abana yishomero rwo kubanza webare umwamika kuri Yasini kutayira webare madam president okutayira webare umwami agaba senate kutayira gaba senate nkanta kamurebaga kureka nkamucyondozaho namaye kumukwataho nazo mwino box najya tatata ashikuka ndabarika bambara ihuta manyiro bintu manyu yabare
abagiga ni binyuna takwa bamanyi munsimire nukungwe shinyobwa president nkabushangira webare umwami Asimu Steven ntenda kwebaza technical team yitu ntenda kwebaza umwami bakashaba webare kuteraho TVG webare kutera platform abakutira abana baturira mwena Radio 5 kanyama webare kutera hira keri ya Radio 5 n'abandi BOAZ wa Mongolia no basako banganise ibindi byona konka